Kei te maharahara ngā tāngata o te hapori o te moana o Roto Mā i te paringa mai o te wai i tēnei wā. Hei tā Maria Johnston o Roto Mā, kāre anō kia pēnei rawa te paringa mai o te wai mo te rua te kautau. He mā nuka ōna kei kainga ngā papa onepu. Kei Roto Mā a ngā hui a Wade. Ko te mahi i ara a Maria Johnston rāua ko tōna kuri, ko te hikoi te taha o te roto o Roto Mā. Engari e kore e tāia I nāia nei. I haven't been able to walk my kuri along the pathways around the lake. All the beaches and the pathways are gone. 6 weeks ago, those plants here were out of the water. Mai te tīmatanga o te marama o Tīhema, me te nuinga o ngā rā o Hānuere, he kaharawa te hekenga o te ua. Nā whai anō kai te piki haere te roto. I've lived here for 20 years and I saw the lake at its lowest. And this is the highest I've ever seen it. When was the last time you saw it this high? Probably not in the last 15 years. No, it's a lot higher than it has been in that period of time. Ko kainga e te wai, ngā wāhi waka, ngā wāpu, me ngā ākau. Are there beaches left still to take the kids to? No, around the other side over here, there's no sand at all, and usually we go over the other side and there's no sand at all over there. I te pito o te rātau I tīmata mai ai tēnei ākau ki muri I āhau ki ko rā. Engari I nāia nei kua kainga e te wai, kua whā I tī rawa te ākau. E ai ki te tiamana o ngā roto o te arawa ara a Toby Curtis. Kāre anō rātau kia pānui I ngā pūrongo e pāna ki ngā roto, engari ko tōna wangawanga ki te pērā he wero nui kai mua I a rātau. Aha koa kai te piki haere te wai, kai reira tonu te iwi me ngā kararehe e kauhoi ana. Ngā hui a Wade, te karere.